आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश न पाव पाजरी आनबदा मरुब पाव मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह हाइरी राज्यसिदा एमबीबीएस डॉक्टर सही अमदा चौंगा पुथोक्तुना राज्यसिगी डॉक्टर वाटपगी समस्या खरमखै ओरबसु कोकलगनी हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हाइरी सोशल मीडिया की खुदोंगचाबा लौदुना फिसाबी सिंहना राज्यसिगी कुचाहिबगी पोथोक्सिंग मपालमदा पामनाहनबा होनागदबनी मणिपुर हौजी कोविड की एक्टिव केस 3 खक्तंगाइरे कोविड वैक्सीन डोज 1,53,53 हेन कापख्रे शिक्षा मंत्रालयना जनजातीय गौरव दिवस थासिगी 15 लेबागस्त लेरिबा स्कूल अमसुंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिंग दा पांगथोकनबा थौरांग तौरी अमसुंग T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल दा भारत का इंग्लैंड का पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का थेंगनरगनी मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह नंगसी इम्फाल इसकी खुराई चिंगांगबम लेखाइदा रास मेडी सिटी की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सानबी जत्रा हुनक्रे थौरमदो वांगांगबदा मुख्यमंत्री नहाई असिगुंबा हॉस्पिटल लेरपा असिना अना लायंगी लमदा हेना फगरहंबदा नतना मेडिकल टूरिज्म की लमदसु हेना चौकट हनगनी मांगनाई जेनिम्स दा एमबीबीएस सीट चामदगी चामयांखै हेंगलकपा अमसुंग चुराचांपुर मेडिकल कॉलेज हांगदोकपगा लोइना एमबीबीएस सीट चाम लेरबदी राइजस सही अमदा एमबीबीएस डॉक्टर चंगा पुथोकलगनी मसिना राइजस डॉक्टर की अवार्ड पर लेरिबदु खरमखैदी कोहनबा ngamlagani मुख्यमंत्री हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थौसिल अमा ओइना लेबागासिगी जिला खुदिमक्ता मेडिकल कॉलेज थमनबा थौरांगलिबा असिगी सरुक अमा ओइना राइजसिगी जिला खुदिमक्तासु मेडिकल कॉलेज थमनबा थौरांग लेरे श्री बीरेन हाई हेल्थ फॉर ऑल स्कीम की मखादा खुंगंग सट्रेट हेना कोन्सिले अमसुंग हौजिक फाउबदा मियोय लाख अहुम हेना टेस्ट तौक्रे डॉक्टर याउना हक्सेलगी लमद लेरिबा मियोयसिंगा थबक तौबा मतमदा मकोइगी मथौ मसक खंगना तौबिनबसु महाना अपील तौकी थौरमदरो सरुक याकिबा कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री एल सुसिंद्रोन हाई ngasi जत्रा हुलिबा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल असिना लोइसिलक्लबा मतमदा राज्यसिगी मियामदा हक्सेलगी लमदा चाउना खुदोंगचाबा पीगनी कोविड-19 की मतमदा लनाई हॉस्पिटल सिंगना लौखिबा थौदांगबुसु महाना थागतपा फोंदोक्की ngasi थौरमदरो वाक्स मंत्री गोविंदास कोंथोकजम हक्सेल अमसुंग याइफे युम्बाल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन अमदी एमएलए सिंह सरुक याकी इम्फाल ईस्ट की नीलकुथी लेबा अर्बान हत्ता हौजिक चथरिबा मणिपुर इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो मणिटेक्स लिसिंग अनि कुनिथोगी ngasi निनी चनबा नुमिता राज्यगी हक्सेल अमसुंग याइफे युम्बाल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन सिंह एमएलए किमनियो हन सिंह सरुक याकी ngasi हिरमना इम्फाल वेस्ट अमसुंग कांगपोकपीनी थौरमदो वांगांगबदा डॉक्टर सापम रंजन हाई मणिपुर की हैंडलूम अमसुंग हैंडीक्राफ्ट की पोथोक्सिंग असी मफम खुदिमक्ता चटपदा मियामना पामनबा पोषक अमा ओइरी मांगनाई राज्यसिगी फिसाबी सिंगदा पिथोरकलबा खुदसा हाइबगी आर्ट असी हेना सखोट हनबगा लोइनना मखोइगी पोथोक्सिंग प्रमोट तौनबा होनबा हाइबसी मियामगी दायित्वनी मांगनाई सोशल मीडिया की खुदोंगचाबा लौबगा लोइनना मनीटेक्स की सोशल एप सिंग हेना फगतहंदुना राज्यसिगी खुदसा हाइबगी पोथोक्सिंग मपानलमदा पामनहनबा होनगदबनी फिसाबी सिंगना अफबा मगुलेबा पोथोक्सिंग पुथोक्तुना मणिपुर की माइ ngaknaba होनगदबनी हाइनसु मांगना पुनिंग चिंगसिंगकी मणिपुर की हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट से अदुम जगह खुदिंग चटपका मयाम यावदा पामनबा पोट अमने हैंडलूम हैंडलूम थोय सिगी खोइगी शोरना बिथोर फाइबतारे को मणिपुर लेबिबा वीवर्स मयाम की पिथोकबा मोगी आर्ट से सिगी प्रोडक्शन जी फाइगी मरो होती अखोय मयाम मोइना प्रमोट तौबा मयाम मथौ ताबरा आइदन खले अखोय मणिपुर की वीवर्स से प्रोफेशनलिज्म को लेना पूरा फुल टाइम वीवर्स होइना मसिंग याम लेनी अखोय प्रोडक्ट्स होय कलेक्टिंग दुगा अखोय मणिपुर की हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट 249 almost 149.50 recognize तौरागा मयामना पामनबा पोट अमा हाइबोय थासिगी तरा मरी फबो चथगदबा एक्सपो असी राज्यगी टेक्सटाइल कमर्स अमसुंग इंडस्ट्रीज विभाग की मखादा डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल मणिपुरना सिनबनी
Awanopok lamdamda Congress dolgi mapangal hena kanghan anaba pandamda Northeast Congress Coordination Committee gi nauna thau pugadaba singi ming laukthokle. Shri Bobby Panicker na Vice Chairman oiragani masigi mathakta miyoi nipan General Secretary oina haple. Masigi manungda Manipur gi hanagi Mantri Kumari A.K. Mirabai su General Secretary oina hablakle. Tabiriba pawasi Akasbani Imphal degini. Manipur ngasi miyoi amata nauna COVID-19 positive oiba thenakide rises da hauji phawbada COVID positive oiba apun masing lakh ama lising kuntra mapan chanipan marputara sure. COVID positive oiba miyoi mapan naba phakibaga loinana hauji phawbada naba phaba apun masing lakh ama lising kuntra taret chatret kuntra mari sure. Naba phabagi changna chada marputra nipan dasmik mari tarukni haujik active case tare khakta ngaire. Rises da hauji phawbada COVID vaccine dose lakh kuntrani thoi lising yang khaitare hena kapkre masigi manungda ahanba dose lakh tara taruk hena anisuba dose lakh tara humdo hena amasung precaution dose lakh ani lising humudra mari hena kapkre. COVID-19 laichategi ngakthoknaba COVID vaccine gi program da Manipur gi oina Jiribam jilana COVID vaccine kapa yarba mioising ahanba dose sada sama kapa jila oire. Masida Raja Sarkana lupa lakh kungi mana piduna pungning thawat kiba adugi saruk ama oina mana adu miyamda kusina bagi thoram ama Jiribamgi Chingdong Laikai da leiba DC office da ngasi pangthokre. District Administration Jiribam na sinduna pangthokiba thoram aduda Deputy Commissioner W Wahengbam Rajesh CMO Dr. E Okendro singba saruk yaki. Ningsing bayay hida kapayar ba miyoy lising kontret sa taramapan adu mamang sahi August kumapanda mipung kudimak kapangangki. Madugidamak Mukhyamantri na sahi asigi ningtam numit thoramda mana adu kusin nakibani. Senpham sing adu COVID vaccination campaign da October thogdang lokiba DLO Kangalaba Civil Society Organization sing Asa workers, health workers amasung all Jiribam working journalists union singbada selgi mana adu piduna ikai kumnaki. Pan India campaign ki saruk ama oina nomagyoba mega legal awareness camp ama none jila gi longmai part 3 da leba multi-purpose hall da pangthokre. District Legal Services Authority Tamenglong amasung District Administration none na punna sinba thoram aduda Deputy Commissioner Joseph Paulin Kamsena singba saruk yaki. Thoram duda akhang ai singna tongan ba lam singda wangangki camp adugi saruk ama oina miyamna aingi matangda mateng longna bagidamak stall nipan su hangki. Assam Rifles na Azadi ka Amrit Mahotsav palangi sharuk ama oina ani suba half marathon ngasi Silongda Directorate General Assam Rifles na sinduna pangthokre. Marathon adu category ahum thokna pangthoki maduda miyoi chahum hena sharuk yaki. Thoromduda Meghalaya amasung Arunachal Pradesh ki Rajapal Dr. B.D. Misra na makok mathang tarabasingda manamatum yenthoki. Technopol Battalion Assam Rifles na ngangkhai wangmadagi pusilak na bahonaramba WIY tablet fare akak na pau ama phangbadagi Kwatha Junction mayagi asukpa mafam amada borakhaw amada haptuna thamlamba WIY tablet sing adu phagat pangam kibani polam sing adu lupa koti tare lak yang khairong gi mamal oigani hari. Urembam da lambi pakthokpagi thabak chathariba asina maram oiduna Urembam substation dagi Eastern 1 amasung Brickfield feeder da piriba mai hayeng amasung hangsit ayupung mapan dagi nungthil pung mari phawba mai mutkani hari. MSPDCL gi zero laman hai masina maram oiduna Thauroijam Urembam Patchoi Langjing Achauba Takyel Hainobok Moirang Hanubana singma mafam sing mai phangloi hari. Kumalampa Artificial Tapta Chathariba Anisuba Dr. M. Manauto Singh amasung M. Chandrasaki Devi Memorial Master Football Championship ngasi sanakibada VFC na Sunday FC bu panjal ahum anida thoiki atopa match amada UVSA amasung Flam panjal sanadana draw chaki. Tarahumdoi suba Amfa Senior Women's Football League ki Kumalampa Artificial Tapta sanakiba match da Kripsana Manipur Police Sports Club bu panjal anisuna thoiki atopa match amada Upsana Youth Welfare Club pu panjil amasino da thoiki. Imphal gi mapal kangjebung da chathariba kunthra taruk suba N Hazari amasung Dr. N Tombi State Polo Tournament ki ngasi gi match da Manipur Police Sports Club team bina Lampel Polo Club pu panjil taret amada thoiki. Atopa match amada Tekcham Polo Club na CRPF Polo team bu panjil taruk ani da thoiki. Hayeng dagi quarter final match sing sanaba hauragani. DSA Kangsing Second Division League Football gi ngasi Lamjau Playground la sanakibida RFC Hianglam Wagwaina FC Kaksing Khunawo panjil ahum sino da thoiki. Mini Stadium Bishnupur da chathariba taret suba A Ipoton Singh Memorial 3rd Division Under 15 Football League ta UFC Bishnupur na KYVO qualify bu panjil amasino da thoiki. Atopa match amada BFA Nachona JYC Joypur Khunabu panjil ani sino da thoiki.
YWO Bishnupur amasung OSA oinam panjal anini chanada draw chaki TYDA tobulna NGKSA ngaikong kulembu panjal anisnoda toiki Visakhapatnamda pangthokiba Yonex Sunriser All India Senior Ranking Badminton Tournament Manipuri K Priya Devi amasung kusina nupigi doubles title lorokpada Power Mantri Thongam Bisojina thagatpa phongdorokli Akashbani Imphal gi pau tabiri Shiksha Mantraloyna Janjatiya Gaurav Divas tha sigi tara mangada lebak ase leiriba school amasung higher education institution singda chauna pangthokadori Mamang sahida Kendra Sarkarna November 15 bu Janjatiya Gaurav Divas haina lauthokhibaga loinana numit asida lebak asigi ningtambada leikhidraba athaubasingi maphamda shraddhanjali katpani November 15 asi Birsa Munda gi mapok kumon sutai mang asi lebak asigi tribal luchingba ama oibatanatana ningtam ihogi saknairba myoi amasung social reformer ni Lebak sin mathungbada Janjatiya Gaurav Divas pangthokodriba asida mairoi singi oiba debating competition sing pangthokani kumsi segi hiramna Janjati hero singna ningtam ihogda lokhiba thogdang haibasini Himachal Vidhan Sabha Mikhalga Mari Lenana Congress na ngasi dolgi manifesto Congress Pratyagya Patra Fongkre Manifesto adu Chhattisgarh gi Mukhyamantri Bhupesh Baghel AICC gi in charge Rajiv Shukla dolgi State President Pratibha Singh amasung Manifesto Committee gi Chairman Dhaniram Sandil na puthoki Manifesto aduda all pension scheme amuk nahonana hingat anba amasung karigumba sarkar pairabadi ahanba mantri mandol mifamda hangduna leiba post lak ama menkhatpa yauri Amarumda BJP National President JP Nadana dolgi manifesto Sankalp Patra Simlada ngasi Fongkre Manifesto aduda tongan ba wasak taramathoi yauri Masigi manungda Raija aduda Uniform Civil Code thamba lam kudimakta thabak lak nipan piba Khungang kudimakta matam chupada chatnaba yaba lambi semgatpa Sakti scheme gi makada sahi taragi manungda lupa koti lising tara nithoi sading togduna infrastructure amasung transportation chokhat anbigi wafam sing yauri Masigi matakta Raija medical college manga lingkatpa him startup scheme gi damak ahem lupa koti chamapan thambay yauri Gujarat Vidhan Sabha Mikhalgi BJP campaign Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi hawdokre Siri Modi na khathangba Gujarat ki kapara da pangthokpa miyangi mitin amada wangangki Pradhan Mantri na mapa laikhidraba nupi changagi luhongbagi thorumdasu saruk yaki Mikhalgi campaign hawdoruduna Pradhan Mantri na hai hawki ba sahi kun asida sakwat thorangi lambi awangba pandup ama yoba ngamki masi Gujarat ki miyam na honaba kanba amadi tawba ngamba adunani mahangnai Raija sida BJP na sasan toropadigi tribal miyam amasung ngami sigi punsida chauna awonba purakpa ngamle Raija sarkar na khungangi yumthong khudingda thaknaba afaba ising piba ngamba aduda Pradhan Mantri na thagatpa phongdokki Akashbani Paumin hai Raija Vidhan Sabha Mikhalgi matam laukthraba matung Raija duda lakpa ngasigi asina ahanbani Pradhan Mantri na tribal singna khundaba Valsad jilagi Kapara Kendragi Nana Ponda khulda pangthokpa miyangi mitin amrasu wangangani Kumja lisingani taratarita pangthokiba Raija Vidhan Sabha Mikhalda Kapara sit asi Congress ki mirep Jitu Bhai Chaudhary na kaki adumoinamak mahak dol adagi topagaloina pham thadokibani Kumja lisingani kunda pangthokiba maraki Mikhalda Jitu Bhai Chaudhary na BJP ki mirep ama oina amuk hana vote kaduna Raija Mantri oina thabak pukhi T20 World Cup cricket ki semi-final da Bharat ka England ga amasung Pakistan ga New Zealand ga thengnargani ahanba semi-final Sydney da thasigi mapan da New Zealand ga Pakistan ga sanagani anisuba semi-final na mathangi numita Adelaide da Bharat ka England ga sanagani final thasigi tarahumdoi da Melbourne da sanagani ngasi Melbourne da sanakiba match amada Bharat na Zimbabwe bu run humudra mathoi da thoiki hana betting tokiba Bharat na apiba over da run chama marfu tare lauki Zimbabwe na over tare ball anida supnatagi run chama tara manga loba ngamki ngasi Adelaide sanakiba match amada Netherlands na South Africa bu amasung Pakistan na Bangladesh bu thoiki Hokiba sagol se numita pangthokiba Raija taruki Raija Vidhan Sabha tare ki Maraki Mikhalgi board masing thibagi thabak haujik chathari haujik phawbada Vidhan Sabha kendra tareki manungda mangagi fall lakle BJP na seat ahumda mai pakle amada mangjil thana chali RJD na Bihar ki Mokama seat Nilam Devi na phangle Maharashtra ki Andheri East seat Shiv Sena Uddhav Bala Saheb Thackeray na mai pakle Telangana TRS na mangjil thana chali Uttar Pradesh ki Lakhimpur jila ki Gokranath seat BJP ki Aman Giri na laure
अरोइबदा मरोइबा पाव मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह हाइरी राज्य से MBBS डॉक्टर सही अमदा संवा पुथोक्तुना राज्य से डॉक्टर वाटपगी समस्या खर मखै ओरबसु कोकलगनी हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हाइरी सोशल मीडिया की खुदोंचाबा लौदुना फिसाबी सिंहना राज्य से असिगी खुचा हैबगी पोथोक सिंह मपान लमदा पामनानबा होनगदबनी मणिपुर हौजिक कोविड की एक्टिव केस 3 खक्ता गाइरे कोविड वैक्सीन डोज 1,93,000 हेना कापख्रे शिक्षा मंत्रालय जनजातीय गौरव दिवस था तरा मंगादा लेबागस स्कूल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पांथोकनब थौरांग तौरी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल भारत का इंग्लैंड पाकिस्तान न्यूजीलैंड थेनरगनी पाउ लोइजरे।